Hello, Tuni Cookie News. Vezose na bon chavin lem na hivin Tuni Nisim Gate August 2025 ni ajong igam sungova thil so ho neucha update hin bol kit no hitin tu lai inam sung igam sung ha sat dan ho hi I het so okay wa hi aning ninga hi nampi kipun khoma a hi lawaile alubo ho tosot sanga hi keizong lubo ingi ti a panla hi tam le jeng tawen hi che a hi inampi ha sat na jong hi I chan ham khana hlasam deu dewa a hi lawaile igen thei I ha sat no hi ki be deu dana hi do ta in hi za chu ke WCKCSO S hon jong na to dinga to gon ana phone ho chu tu ni apa na achil ha pi tawi na to ho chu akipan tai ti ho jong hi mo in chule Meitei Mipi hon tim Thadou in pi Manipur ho Lhadoh ding anom po vi ti ho jong hi mo in tu a hi ama ho sung zenga jong I chan ham khana boina so a hi zan hila a jong kana sei ta in kuki macha tum na hat kani ti a hi in kuki cha te su chimit ding a hi tha chimit ding a hi ti a sei ho chun tu ni a igam sunguwa hita kuki cha te ahung lu na ipi bola na hing hoi ham ti chan ge ya hi ki phin na ne yu ta chu anei pha no wa hi to a hi police le center police ho a hi in state police a hin CRPF le Manipur police ho ki thu atu a hi apolanga hi ta ga no wa mi koima jong lut sa lo asunga ho tim lam kai ho jong hi koima apot sa apowe ti pa hi jing na lai a hi in mabana jong ATM khana update jong la aban bana in sei within tu hin he team na divin holim na neucha hin nei be kit noi te ni gam sungova PR a hi gal ki sat dana hi do ta in mun chom a hi thu so cha chom hi ta cho ama government in recognize abol jong hi lo a hi wanga chu kiloi khom na khat ki sima hi ta cho I de a hi na ki tong Manipur gam sung hi lo talo a hi tu le tu a hi chi jinga PR a wanga hi ko iman PR jong hi na sa bi se lo to bang tai ma hi na akitong tai ti a hi in hi chiwai iga he theine dewa working cookie committee hon working committee cookie CSO hon phone do na ananei chu tu a song pi le kangui ki zo to na hi chilam pi hi melong hon e kha pi jiwa hi chi agang theilam pe na la do lo wa hi la do to ka wa economic blockade ke bolding a hitai ti a thu phone ananeu nisim gup ne a phone do na ananei pau chu tu ni pungsagi apat na chu akipan ta in jingka lang pungsagi apat na chu kipan a hitai in gari tampi jong aki khamin thilpo mong chu kichi sa lo gari a leile hi ta chu alam hlele ho chu I macha boy po in ahin la van po ho wang khat cha ki sol loading hi ti hi to gon akinei dung zuya chu tu ni apan a chu pat a hi tai ti hi mo ahin la Meitei ho phabe pi hin pangal ho mang cha hi thil ho ahin po sa ki novin hi che ho jong chu tu a hi ki khama kinung sol hi ti ho jong hi I het theine dewa neu cha update hin bol theu hin tin aban le tu hin press release hung ki bol hi chi hi date 6 ni a August nisim gup ni a thuso anaki bol sa a hitai hi chi wa hung ki so hi a hi le North East Indigenous People Forum kiti holoi hin tu a hi North East pum pi a hi jing ni ho teng la hin THEI aman got no cho World Indigenous Day manding ti hi to gon aneiwa amuna hi manding ki go ahin North East pumpi adinga hi Guwahati a hi manding ti ahin Guwahati Assam sunga manding ti ahin la hi chiwa hi Indigenous People Forum Manipur ho hin Manipur gam sunga Indigenous ka hi viti holoi kiloi khom na hin meilhei gam sung Valley of Death in Falahi manding ti ahi to gon ananeuwa hita chu pan anala wa hi in hichina ahi Indigenous People Forum Manipura kona president pa hin
anop no ma thu an seya mun tina hi petrol asun le le jo hal kong dinga hi petrol asun le le hi china chunga hi UNC in het sa na anabola koi tabang naga kiloi khom na a public hi han leader hi jong le koi ma hi chi function a hi zau thelo ding ai koi man representable thelo ding ai ti a hi thu so anabol khum a hi na hin la hi chiwa hi North East Indigenous People Forum ho hin ata a hi anagel povin hita cho ata anagel lo til hen na sa bi se a hi ananei lo ji wa hi ta hi thu so anabol wa hi le NUC thu lol na hi sang a hin ti chu ei ho hi khat la khat ki za to lo wang wa hi milong ho hin a hi lo bi a ki kan na pau jong hi aza ki noi hita cho aza dung zui wa chu hi chiwa news ki moi ga veleu chen hi chiwa thu lekha na ki thot pen hi ga veleu chen resignation lekha a hin hi chiwa resignation lekha ki pi chu ipiham tele indigenous people na indigenous people forum manipura president pa kahi tia asang kasar hi I het so okay wa hi in muntina Meitei le kuki ki boina a jong hi a ha ham pen anop nop seizing hi ta chu aphat chenga ama ho ki sei phat na a thu ana seizing muntin media ho a hi pan anala a boina a zo se a hi kuki ho de a hi aphat chenga pan ala a Meitei hon ama hi aman sa wa ama hon a sei do ngam lo ho hi idea pi wa hi ta chu ama hi muntina milong ho kiloi khom na hi aham apau jong hello Meitei pau mang cha a hi muntina hi thu an the thang le a hi in a hin la hi chi hi United Naga Council in ga na a hin bola a ina hi gi na ga bol phat no wa hi aman jong resignation letter hi apetai ti pa hi ni chiwa hi mo a hi in mi hem hi he deu khat chu sa chu a khonunga thi a hi in mi hem hi kaham theinai ka bol theinai ti a inop nop iga sei teng le hin ki sei o na khat umji a hi in hi chi to banga chu tu chunga aman jong a dei ana seya amuntina ana pen le le a United Naga Council za bol lo ta na ana to pa chu gi na aga bol phat wa tu a hi aman a sei na ho hi ga sim leu chen mi thungai ta to akilo ta in ti chu apex body naga kiloi khom na hi kanil thelo a hi ama ho phalo na a chu ken hi chwai na ka to thelo ding a hi za a chu hi chi to mona ko na hi tu ni apana kanga ding hi tai ti a ama hin lekha ana pilut tai ti chu hiat theine dewa iga seu a hi in chule mail hei gam sung manipur gam sung hi ivet na hi le ILP a hi in hi chi ILP hi check ana boluvin Sanapati district sunga jong hi Manipur police hon pan na sata in alawin kolle vai na tonga hung ho hi ILP ana check nguvin na hi le a khen khat hi a valid ki chaita a validity ki chaita valid talo na valid talo a hi wanga hi chi validity ki chai ho po mang cha chu khosa jinga pan la jong aban le mi khen khat hi ILP lo hi la jong hung lut nova ana cheng ho jong hi mi za thumlang aman do vi ti ho jong hi mu a hi in media cha chum choma jong hi akimu in tu le tu a hi Manipur pumpi a hi che to bang ILP nei lo hi mi sang ni walang o me hi che o mi sang ni walang hi check do a hi tai ti a hin in jawa sei pau cha hi le Sanapati district bo a hi in a hin la district dang ho a jong hi a check wa hi le mi sang ni le zali le som le nei lang hi a check do ta ve ti ho jong hi mo a hin tu a hi akoi hi jong le ki king so ke hi tai I gam sung wa jan he a Kampu pi town committee hon thu phon a hin nei na ho jong chu event na hi le a thu sei ho chu kanami te hon izui diu hi chi izui wa hi le ei ho dinga thil pha hi inam lam kai ho win her sa na a hin bol ho hi ei ho ki ven theine ding le ei ho dinga thil pha chom hong ki phong do je hi ti ba hi I he no wa izui so ke de win jong kanami te ho avelen kain tem kin ne hi chule tu hin Meitei gam sunga nga thil so ho ga vekil LEUHEN Thadou in pi Manipur hon ana to na wa thil aga bol ho wa ko na hi
Meitei Mipi tu hin alung hang tawin agam sungowa ko na po do thei po win te ahing changa kinung le thei po win te ti ahi Mipi akiphin loi ahin hi chiwa hi arambai tengol hon jong na sata protect a ball got no hin ahin la Mipi so sang hi atam pha na chu ama hon jong thanei zo talowa to ahi government of India ahi in government of Manipur ahi in ama ho se hi kithowa iti akihu do thein iti akisol do theidem ti a jong hi pan alazing ovi ama hon Mipi a kona Mipi lunghang ho a kona hi ven do thein dingin alhun naw hotel a kona hi Lhadoh tapo vi ti pa chu mu a hi chi chung changa hi he thei diu kha chu e ho hi hins ikipi pi zingu a hi wanga chu ingai lo ham a hi lo vai le kilet sa ham la ka he po na hi je a chu tu ni chan ge ya hi ta hi I zingu a hi tu a jong hi chi chung changa hi ki sei a hi in a hi theya hi le e ho hin a za za sei hui tin zomi Thadou vai phei pai te tin ki hian go jong LEUHEN email mahon I hian po vi ti pa hi ki sei jing a hi hi chi a ki sei jing ba na jong hi ki chi sa ta na I to ji tengole inam pi jong kipal inam pi gen theina jong hi email ma ki pa na dinga hi na an ki tong do ji hi chiwa Thadou in pi Manipur lam kai ka hi ti ten in jong thu a sei naw hi veleu chun kuki history to aki hit na Nomlou cho I boin masat na piano cho ipi ham ti aile kuki ang low war hi chi gate a hin hal ji wa hung ki pan chal a hi la amanin hi che wa press statement a bol na wa hi che ho jong cho a hin sei do ki no hi cho hiti a hin Thadou tribe hi ti kho ti a sei cho ai wanga Thadou in pi hon jong hoita clarification ahin bolova hi chi keu chu hi lova how keep council hon how keep tribe council hon jong hoita hil che nai nei cha HPC hon jong hoita ahin hil che na wa chu ama ho hi boycott ki bol ho cha hi vi na ama hoi boycott ki bol ho cha hi vi aminu hi chi a hi how keep phunga ko na jong boycott ki bol a hi tai ti hi cho how keep try ma jong boycott ki bol chule how keep hon a sei be kit na wa cha hi ama ho hi how keep ho hi Thadou ka hi po vi ti hi cho a hi chin na chung cho na ipi agel hom la ke po in hi chi wa hi peace process ti a hin a hoti a hi le Thadou ka hi ti ai le Thadou to Meitei cho anakina khalo cho akina kha lo wa hi le ipi bola tu ni a Thadou in pi Manipur ki ti ho hin chamna aga sei go no ham ipi pena cho chain chamna sim go no ham iti a Thadou to Meitei akido khapoi ati wa hi le chamna ipi bola chu sei dinga ki lut mo ham lungdon wang umai hi je a chu tu a Meitei hon jong thu a ha do pe no chu Thadou hon galaya chu pan kalapu venati nga mu vai le Lhadoh de nei ve ahin la hi chi wa chu Meitei izat ham khat thi ho chu Thadou khut nung a jaw poi ti vin ti hi chu ai le chon sei thei ta lo chu hi ji a chu hi chi wa press statement a boluwa asim do thona wa jong chu izat ham khat Meitei lung han na ding tampi chu hi chi sanga chu ki to thim be han lang close door meeting a sei chengu chu ki sei chai han lang adang hi sei da leo thim chang ding a hi ven a hin la press statement a hin bolole news za chom India today ho north east a hi in a hi lawai le media za chom hong ki thele tu a hi Meitei ho lung han na hong sang di set kit cho hi chwai ga veleu chun a sei thei pe nu chu Thadou in pi hon a sei thei pe nu chu adang a hi point tu a hi Thadou le Kuki identity hi chi hi a hi ti a clarified a bol vaile hi chi chu thu chum a hin la ama hon hi chi wa peace process dinga hong ka hi vi ti a se vaile Thadou to Meitei ke do na Nomlou chu hi ja chu o how chu Kuki le Thadou hi chi hi a hi identity hi chi a hi ti pa hi hil che na chi ka hi vi ti le phading a hin la tu a hi Thadou le Meitei ki ka acham na sima hung ka hi ve atiule Thadou to Meitei ki do na khalo chu hi za a chu
ama wahin hita chu samna sim dinga ahong wa hi le tu chungal chu kuki le Meitei a hi in hi chiwa hi nang ho zong na zaw ve ti hi chu hi za a chu ama ho Mipi lunghan na sang a hi Meitei mi phabe pi hi chi hotel a hin khel khel wa hi le I chan ham khana panla dinga ki go sa ho zong hi dim se na hi za a chu tu ai center police le state police hon hoi ta gan wa army ho to ki thova hi ta chu pan ala jing wa hi ti pa chu het theine device se wa hi in tun zong Thadou-Kuki Youth Association ho TKYA hon zong appeal abol kit novin ti chu press release abol kit nova kokomi rambai tengol amuko fox aban le meira pai bi hi choi le kha na thot kit nova ai THEI le hi chiwa Thadou in pi Manipur ho chu delegate ahong ho chu hin Lhadoh pi win ti a jong hi thupi na anabol kit no vi ti chu e ho hin so ding le so loading het ji lo pau hi boy chu lam za thangin phai sunga towa hita chu phai sunga ko na ama leman laptop ma thil a ki type ma press release a ki bol hita chu ama hi chiwa chu chat thei talowa oma hi wanga a press chu hung do jing hita chu press release a bol jing chu a hi le hi chi a bol na chunga chu Meitei ho lunghang deu chu to a jong hi chiwa Thadou ho hin tu a chi ho chu katina he na Thadou in pi Manipur ki ti ho chun ke ho hi kuki ke hi povi ti a ga chiu hi chu a hi wanga hi chiwa hi Thadou-Kuki ki tikit ta chu hi chi so ho jong hi alang khana chu i vet na hi le ei ho o na dinga thang ki kampi da na hi kamu in a hu do dinga press release ki bol hi lovin a tha na dinga press release ki bol da na hi kamu in hi za chu thil khat hi e bol ding ting le I chi I theu ngai ai hi chi bowling katin hi chi hi tin bol leng hi chi hi thil pha hin tin hi chi wa ko na hi MELMA ho lunggel ki khel thein ti masanga jong ka seita chola thal si se agal bowling ai poi lungthima jong gal bowling ai kiti a hin la tu ni a hi Thadou-Kuki iti ki no vai le chalai hon kuki ti in ni sei pi vin ti a hin la tu a hi chawa Thadou-Kuki ti ki no vai le chun nang hon hi chiwa pi sei jong leo chun hi chilanga hi approve o me ti ta chu Meitei ho dinga hi chan sa oya hoi ki ta hi je a chu a hi THEI le social media mandan hi thiemu hi te kana me te ho hi ta hi phamo hen lang thil phalo ta ga bol lu jong le a thawa boina a hin to wa gen theina a hin to wa a hin su boi kha wa hi le apona ding chu Meitei ho hi lo hi tu ni a kuki kiti ho sisin ipona kit di wai aji chu THISAN khat hi ve ama ho ngol lo hen lang ke ho hi chewa chu ka jaw po ve ti jong le hi tho ai tu ni a jong hi thu hung ki su ho a hi lo le hil chet na hung ke bol ho zo si chu hoi ta a ve leu chun hau kim ho hin ke ho Thadou ka hi po ve ti a hin la hi chewa Thadou ho hin na sata any kuki tribe adem mu chu any kuki tribe adem wang wa chu hau kim ho hin tribe certificate kila deu hi han lang hi le tu ni a hi any kuki tribe ma akila lo wa hi le Thadou wa la thei lo diu chu hi chi chu hi kit nei ni za chu ei ho ki ka a hi masala ki cho to bang a hi ni chi hi a hi the a hi le inga awa inam piu hi iti ipan khom thei diu ham inam pi iti masot ding ham ti zo hi ingai to diwa hi ti pai ka sei do no me nei tu a hi zomi Thadou mar aza chom sei angai poi I bon chawa kuki hi win ei ho represent na tongen ilam kai aumin hi che ho hi a hi THEI le to sot zote I thil tu mo imu ting ole inop mo vai le chi ting la chon I dei sei ki taute ke mar ka hi in ke Thadou ka hi in ke hau kip ka hi in ke zomi ka hi in sei naw te a hin la tu a hi iso chat na deu lo a hi Meitei hon jong tu a hi kitil kit no hi ke hon tu a hi nang hon Thadou in pi ho to Thadou in pi Manipur ho to peace ka sim tai free movement thei tai iti wa hi le lam kai ho cheun birin sing
ni hi chelai district nga gachin Churchanpur district nga gachin Kampopi district nga gachin Tamenglong nga gachin a hi lo le muntin ka phan hi chiwa chu peace tai ti kata san deu hi a khuti lawai le Meitei chaten tu ni a hi tes be ya chu kapom lo deu hi ti hi chu ama hon jong a sei kit no hi ta chu to hi ama ho jong hung ki tes mai theu chu hi cha chu ichi theu ngai hi tu ni a hi e hon ki khen go te ti jong leuhen i ki khen theina deu lampi am poi koiman kuki i hiu hi ama mo po ve ti pa hi kanami te hon i het no wa ipil divin avela i hung ki sei kit no vin tunia hichiwa WCK CSO hon na to na apat na ho jong hi hoita i to sot diwai hichi hi hoita i to sot no wa ipan kho mo wa hi le hichi jong chu Mipi movement a hi ti pa hi i het theiwa tunia pat na hi ku ki cha te i chen khom piu nam dang zat dang hon zana ap theine divin pathinin ku kinam phathe hin bo jingta hen tuni ku kin news ve zo si na chung che win ka ki pai na bon cha win pathianin phathe na bo jingta hen